Pozdrav svima ljudi, danas ljudi igramo FIFA 15. Znači ljudi danas ćemo igrati jedne Flick match na primjer. Ja sam imam ćemo igrati Flick match. Znači evo ovako, koji tim ćemo mi igrati? To je pitanje, ali ako krenemo koji ćemo mi koju ligu, protiv koju ligu ćemo mi igrati? Igrat ćemo protiv Liga i što budemo tim. Ako da li uzem bar BVB? Kako će mi raditi? Mi smo u mid-bolji, u def-bolji i u off. Znači, nemamo kako reći, samo tim. Znači, tu je ljudi Miller, da li da ubacim njega ili ovoga. Što ne bi njega brati. Kao šta pričam bre, Balan Hill. Ili njega. Ne znam kaj se poveću. Ubacit ćemo mi Miller. Ubacit ćemo Miller. Ajde ljudi, kada ćemo pojiti neko počinje. Oni će biti beli, oni će biti crveni. Še je možda lobovi. Ajde, počinje. Ovako, acu. Idemo tako, ko je ovaj, nemam pojma ko je, mislim da je Neuer. Evo ga, dodajemo mi Miller. Dodajemo Kolnu. Ajde da probam ono što je bilo ono, opa! Ljudi, gol na početku utakmice! Kolon je nije, da, da, lobovali smo ovog golmana. Lewandowski. Ajde, uzimamo loptu. Evo, ajde, Mikel. Uzimamo loptu, dodaje KB. Idemo pravo, dodaje Dembele. On čekaj, da pribode. Opala. Idemo mi njemu. Gledaj, ajme Miller. Opa, pa čekaj malo da budemo gotovi. Čekaj, tako i sad gdje ako što mi još. Opala! Sam ti go uvijemo loptu, da ne možda pratno, čekaj ovako. Ajde, Ramsey! Ajde ga što potlobujemo, ali bez želj. Što se tu radimo? Neuer! Ovo je dobro. Gledajš ti Acu ide napred, pa ga Boribola koji je uzela i onda on sad udaje mu. Sad ovako, čak se mislim da ću se ne zazavljati. To nema moguće! Kakav glup go je! Pogledaj, molim vas. Gledajte kakav glup go! Kako je bio glup go, nevjerovatno. Sad ovako podižem ja ovako loptu, idem napred, ovaj golman ništa ne vidi, i sad sam ovdje, da, ono. Lewandowski. Ovako, on može malo home stiže. Dodaje Ramsey, mislim da ne, ovo je Miller. Miller ide u napad.
A što se mi ne krenu? I on ih mire dati gol. Ne! Ali kako se ne zezno se na slatko? To je pravda, ne? Kako se ne sad zezno ovoga, ne? Miller igra. Možda za mene, hvala. Idemo vidjeti naprijed. Idemo RNG. Onda treba Beli. Ono ide naprijed ovako što mi radimo. A nećemo da nekli. Evo vidimo. Ovako. O, kroz noge. Ne, offside. Nije offside. Šutira. Ko nije? Da bi ga posljedili kom igraču. Nije se misli to uradi. Idemo nas u drugom poludanu. Tako da smo u drugom poludanu. Idemo. Лазарев! Ребре! Он Лазарев dodaje to turu, kako se oglašao. On ide turu napred. Uzi dodaje Dembele. On dodaje ovaj ovdje Remziju i mi. Nešto sporo, ne? Strašno. Ali je za malo da mi ušte trik, za malo. Ali brzo. Ovako, sad ti ovako, ideš. Ideš se, ovako. I ti s glavom. Gledaj ga! Brzo uzima loptu, brzo. Brzo uzime tu loptu je. Remzi! Ajde Dembele uzlep. Ovako još malo dribl. Pas. Remzi. Pas. Dembele. Ide napred. Dodaje Kejbiju. Ide napred. I uspješ se ubeć. Ajde, Miller će dati gol. Opo. Znači mi ga opu. Ajde, eci. Dobro, ma šutiraj bre. Čekaj, što si smijela?
Aj, uzimate ga. Opa, ovo ispuću. Kod mene. Ajde brzo da damo evo. E pa dobro ljudi, pobedili smo ovu utakmicu. Mislim da bi to bilo dobar klip. Vidimo se sljedećem klipu. Tada pozdrav. Pozdrav! Da vidimo kako smo dobili kojica. Smo uopšte dobili neki kojica. Ljudi, dobili smo mi neke kojice. Čekajte. Stefan to učita. Da smo dobili su kojice. Pa ne znam, dobro, here iPhone, dobro, ljudi, to bi mislim bilo to za ovaj klip. Vidimo sljedeće, a tada sad sam pozdrav, kako već. Pozdrav!